Chimorgobo negase bono kunanchira yamo ojogotinya hebiegwa ao himeye county ya Kisii nigolitukira rero mugabana abwe county ya Kisii Omoske Paul Simbarati achake bene kibeno kiaye ekyo gekurukwa etaya tournament imeye getiye skuru uyoboroso ya Masakwe PAG imeye ward ya sensi ensemo yebungu ya kitutu chenote county ya Kisii abarai ao higati yabo muri kyomone ebo obugoso bwebwerani mense ya Kenya Steven Isaboke omosolisa general Oshadrak Mose mochumbe bwensemo yebungu ya kitutu chache North Jafet Nyakundi muchumbe bwensemo yebunge ya libari chache za Hill Janda negati yabarayibande abange bo bayikirana asekomosira nabo igase getambukere okyo chakya okonye byegwa abono ningosimba arati atewe na chitimu kirache gutangana oyikera mu area obwa December bumutigo somutinyo 12 nigo barayegwe shiringi miliyoni yemo kiroyomo leta ingine hapo sasa leo tutambua uwepo wake pia kidogo na wageni tusonge hapa Roige tuachire launch a tournament ye governor Okisi ego cheswa asechi sublocation 273 mopiroyo wakwa korwe sublocation 273 chiwodi 45 mupira wabangina wabagaka okominyoka ogotera na kumusengoli na abantu ababonse etimu entangani esebi kunde byonse emiliyoni etimu ya kabere 750,000 ya gatatu 500,000 ababande banse gaiga torenga kitoko ba bekabya mugende nyomba muragere abantu bakonge toywana ine kuyamono bona rere nacha kuchiunga mkono no mwana ominto governor oyitwanjite gusiyons na Kenya ngima egente kachaka governors tournament or governors cup momaye mangana imichesa ya chakire imichesa no gusiya abantu bagitenge imichesa lakini imicheso ebwate bintu kata nkoletere chibesa koletere content to creative economy ande abantu abangi bana barimo korora bawuchese mipire menge bakora chibesa nyingi sana asama lieta ngoro kwa Evan Sachoki ongo kolega asiase wizara ya michezo igo ekarona chaga igo na tumwa ntebenga we will partner with Kisii County kufanikisha hii michezo ya etaya tournament. Kwa hivyo Mheshimiwa Governor, yangu ni kuhakikishia kwamba tutashirikiana tuhakikishe kwamba hii tournament imefaulu. Esenge ncho watoro kiriyama skani unaba gitutu osokolete tournament yeye etakerebo gitutu gaiga eria kabere gabana incheko gwake rampi ya mono esenge ncho abukare ntua wate mechando yechipara lakini gwetera ebiragita biribyao na national government bono iga chipara cheito chonsi pi chiarabire maine oseyaya amacha arenge mechando tindanya ikranions lakini naena nira amache kere ward chipara na rosiri chipara bono iga chigo cha kohera kilomita 1000 amabere y'abana ba ECD 51,000 abana ba ECD Mambia Jumatatu abana 42,000 ba grade 1 na grade 2 konyi barama be nega asinde gosinega asinta William Ruto Jafet Nyakundi Simbarati